tokkummaan as genne miti tarsiibaan as genne miti naamusaan as genne miti ammas tokkummaadhaan tarsiimoodhaan naamusaan injifannoo rampinna qeerroo jirtu jirra jedhi malee jirta itti dhageessisimee jirta dhaaba kee simachuuf qophoofteerta waboo simachuuf qophoofteerta eenyummaa kee agarsiisaa jirta ol qabiga qeerroon gaachana sirna federaalizimii biyya kanaati qeerroon gaachana bilisummaaf dimokiraasii biyya kanaati qeerroon gaachana wabii nageenya biyya kanaati qeerroon akkuma sirna abbaa irree kukkuteessee biyya kana bilisoomsatti biyya kana gara dimokiraasii ni ceesisa hin ceesifnu hin garsiifnu amma nuti deemnee keessummoota keenya simannee dhufna xayyaaratu xiqqoo ture obsa keessan beekamaa saniin tokkummaa keessan beekamaa saniin naamusa keessan beekamaa saniin bashannanaa hogganoota keessan akka eeggattan nagaa keessan akka eeggattan isinitti dhaammadha wayna isaan bachiiftu qeerroo isin jaalannaa injifannoon bara baraan kan ummata keenyaa ta'u nagaan nu tura guddaa galateeffanna Jawaarin akkasumas obbo Baqqalaa Garbaa ፕሮፌሰር እስቄል ገቢሳ ፈያኑታ ክብራትና ክብራን እንግዶቻችን ዛሬ ከ27 ዓመታት በኋላ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ተገፍቶ ከወጣበት መድረክ በቄሮ ትግል በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ትግል ወደ መድረኩ ተመልሷል እንኳን ደስ አለን እንኳን ደስ አላችሁ በገገመኔ እንደምታውቁት ኦነግ በ1983 የሽግግር መንግስቱ አካል ነበር ይሁን እንጂ የነበረው ስርዓት ይህንን ድርጅት በተንኮልና በተለያየ አቋም ገፍቶ ከመድረክ አስወጥቶ ለ27 ዓመታት ይህ ድርጅት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ሲዋጋ ነበር አሁን ግን የዶክተር አብይ አህመድ አመራር በወሰደው እርምጃ በሰላማዊ መንገድ ችግሩን ለመፍታት እንቅስቃሴ ሲደረግ ቆይቶ እንቅስቃሴው እጅግ በአማረ መልኩ ተጠናቆ ዛሬ እዚህ ተገናኝተናል እንኳን ደስ ያለን በገገመደን ቄሮ በገገመኔ ሚዲያ ለን ኬኛ ሲተርገምተን ሁንዱምቱ ሲንገለቴፈና እዚህ የተገኛችሁ የብዙሃን መገናኛ ጋዜጠኞች እንዲሁም መገናኛው እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ዝግጅታችን ይቀጥላል አሁን የመጀመሪያው ዝግጅት ላይ ነው ያለነው እዚህ በተለያየ ሙዚቃ ኮንሰርት እንቆያለን ከቀኑ ወደ 6 ሰዓት አካባቢ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ይደርሳሉ